viva! Oh, sí, sí! Signore e signori, benvenuti al teatro, benvenuti alla commedia dell'arte, la rappresentazione che offriremo... ¡No, ¿No? no! Oh, pardon, mesdames et messieurs, bienvenue au théâtre, bienvenue... ¡No, ¿No? no! ¡Oh! ¡Perdón! Señoras y señores, bienvenidos al teatro, bienvenidos a la comedia, bienvenidos ¡No, a... Friquera, no! Uy, no, ¿qué? ¡En Valencia! Ma che cosa è Valencia? Valencià! Senyores i senyors, benvinguts al teatre, benvinguts a la comèdia de l'arte. La rappresentazione che anem a oferir-los porta per títol Tartuf i és una obra escrita per l'insigne drammaturg Jean-Baptiste de Poquelin, més conosciuto com a Molière, Ah, sí, sí. interpretada per nosaltres, grup di attori professionali. Companyia! ¡Titiri, titiri! ¡Uy! ¡Titiri!